tiga rumah orang hanga acol itu. O ka lang lo. Dan kenangan paano ka pini ani na tuhan report long lo mala son postmortem na report na pen na bangso kali ka nga lang ni pan di pansi tumakan. Pini arnian sta melong la pini pen ni toman ke choklo la da kana to mi teman nai chaklo ni tom nai polo matilas ni toman choklo sta mi pini arnian sta mi jo kaccia mo ni na pa na tamay nang long mi take lang la tungi pini long vek na pola sa mi ako kilo man ang pati pi pero pati pi pero la tom ni pat ko pas da pati pi malang pati pi tada ya la pen long na ni tum ngela lo la pini lang at so ai le non pa so na ko mas da pati pi malang pati pi vek na pola lo ni la mi pini arnian sta mi jo kana da sta mi report ni mapan 15 days na ito pinihan sa mit ma report nito ko na report sa milong nila last naman practice na sa report pala sa labi na lang kung basta ka pati mala para pati daw labi na palong pero nang Diyos na kami pinilatang pulisa nang din asama pulisa nang din foresa nang din ito mapalachata nang din never start can be taken on this never got to ramen skiti ko basta pati mala si kumas na pati mala nang pero kami ang mga pinulungan sa Pinyani ang tago physical something lo. Pinyani ang tago physical to ajoy lo. Nasa puta biyag na ni kinikan kita pero gusto ni jalan ako. Nasa puta biyag na. Ipat pinyani ang tani pagtangan kinabag doa. Lasing si am tiliram rong hang nang piapa sinang kang sabri lo. Lasing nang fela la dari dengan cisong lo palit turun. Laku masih ke panci malah panik mapan palong pi fela la ben pasti nang pi fela. Nito mapan ning tuk ning orang yang pato. Son itu mapan. Sobat sih dengan dia lagi apa dengan long back nang pon nang pasti pi ben pasti pi ben ngocor ni jam lah. Anu lo lam gitu.